Warubizi. Halo bakunzi ba Warubizi, uyu ni wa mwanya wanyu mukunda cyane mwaba mukurikirana imisi yose kuwa gatatu, mukaba ari ikiganiro mushikirizwa n'ishengero rya CLC riri mu cicaro ca Phoenix muri Arizona, kigategurwa kandi kigashikirizwa n'ishengero rya CLC. Kandi twashaka tubonereho no kubatumirira, turasenga imisi yose kuwa gatanu kuva isaha 2 z'ijoro gushikana isaha 5 canke 6 z'ijoro bivanye nuko mwe yaraba yaturongoye. Hama dimanche naho nyene turaterana kuva isaha 4:30 gushikana isaha 1 y'umugoroba 13h PM. Kaze rero muri benshi, ubu rero tugiye gufata wa mwanya mukunda cyane, dufise umushitsi adasanzwe. Ndakwinginze imbere yuko ndamukwereka ubura subscribing aho hasi, hama ugire comment, usharinge. Nukuri turashimira ukuntu muriko murabikora, mubikora neza, umva bravo muri abantu badasanzwe. Karibu rero. Warubizi. Ngaho rero tugiye kubereka umudamu mwiza adasanzwe. Madame, muraberewe? Merci beaucoup. Ego. Madame, turashaka mwidondore abanywanyi bacu ba Warubizi. Ego, hariho ababazi, hariho n'abashobora kuba batabazi kubera ko turonka inshuti nshasha nyinshi kuri Warubizi ku munsi ku munsi. Ubu rero abantu bashobora kuba bari harya batabazi. Turashaka mwidondore. Urakoze cyane. Amazina yanjye ni Jeannette Mugiraneza. Sinzi ko ushaka ko nidondora uko muvyumva. Ndi umumama, ndubatse, mfite umugabo n'abana 2, umuhungu n'umukobwa. Ntuye hano Phoenix, nkabasengera muri CLC. Ego, ndumva icyo muri CLC nta mirimo muhafise, muri abantu basohoka binjira. Turayifise. Nkaba ndi umuririmbyi, mpimbaza Imana mu buryo bwo kuririmba fatikanije n'abandi. Wow. Kandi nkaba ndabishimira Imana cyane. Yego. Murakoze cyane Madame Jeannette, nukuri numugisha kubakira muri platform za Warubizi ngaha, muri abantu badasanzwe. Murakoze cyane. Yego. Rero Madame Jeannette, mbere yuko dutangura ikiganiro cacu, turabanza tugasenga. Kandi ngo mudamu ntabo mushitsi ariko bavuga nange ni muri abashitsi, dukunda gukoresha abashitsi kugira baduheshe umugisha. Ni rya mbere muje hano hantu right. Turashaka musengere ikiganiro ca Warubizi, musengera abazocumva kibafashe, kubera ko intumbero ya kino kiganiro niyo gushikana benshi kuri Kristo, kuzana benshi kuri Kristo. Hama ikiganiro kigashikira benshi hashoboka ku isi yose. Kandi tumaze kubona bikora cyane, birakora vraiment, abantu bamaze kudushingira intahe. Kaze rero. Imana ishimwe. Murakoze, reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, twongeye gushima izina ryawe, twongeye kugushima kuko uri data wa twese. Twongeye gushira hejuru icyubahiro cyawe, duciye bugufi cyane kuko twebwe turi bato cyane. Nuhabwe icyubahiro. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye, tugushimiye ko wadushoboje kugera hano hantu kugira ngo dushobore kuvuga ibyiza byawe, ibyo twakubonyeho, dushobore kubitangariza abandi, bashobore kukwizera kurushaho. Data, turagushimiye. Ntabwo tubifata minenegwe, ntabwo tubifata for granted, n'ubuntu watugiriye. None rero Data, turaje imbere yawe, ngushize mu maboko umukozi wawe Sandrine. Nanjye ndakwihaye, abari kuri kamera ndabaguhaye. Mwami, ubakoreshe. Twongeye no gusabira abazumva iki kiganiro, uzacyumva wese Mwami azakogweho nawe. Uzacyumva wese afite ikibazo icyo cyose azafashwe nawe, umukoreho kandi umuganirize Mwami.
turagushimiye rero ubane natwe muri iyi minota yose turi bumare hano icyubahiro n'inganji byose bikugarukire mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye amen. Murakoze cyane mama, musenga neza. Abanywanyi bacu bamaze kuzuzwa ni impano y'Imana. Haleluya. None Madame Jeannette, ku banywanyi bacu bariko baratwumviriza, Jeannette ni umuntu ki? Jeannette ni umuntu ki muri rusange? Abakozi Jeannette ndi umwana wo mu muryango. Yes. Navutse mu muryango wa papa na mama. N'abana batandatu, abandi umwana wa 4. Wow. Mu bakobwa 4 n'abahungu 2. Wow. Nkuko nabivuze dubatse hageze igihe nyine cyo gushaka ndashaka ndubaka. Hanyuma nize amashuri narakuze ndiga ndarangiza. Sinzi ko navuga ibindi. Ego bashobora no guca mu bandanye nta kibazo. Navukiye mu muryango w'abakristu. Papa na mama bakundaga Imana, barajya gusenga. Twakuriye mu muryango twasengeraga, navuga twara abaporoso ko bakunze kubivuga. Twara aba methodiste. Yego. Hanyuma twakuze tuzi gusenga. Twakuze tubona papa na mama bajya gusenga. Rimwe na rimwe baranareka kujya gusenga ariko baba bazi neza ko twagiye gusenga. Icyo kintu baracitagaho cyane. Bashobora kuba bari mu turimo dutandukanye ariko kubera ko twari no mu bana bato, abakuru bakababwira ko tutagomba gusiba bakatujyana gusenga. Twakuze tuzi Sunday school, tuzi imirongo yo muri Bibiliya myinshi nzi kugeza n'uyu munsi niyo nize kiriya gihe. Muri vacances tumaze gutangira kwiga twagira ikintu cyitwa VBS. Nongeye kukibona ngeze muri Amerika. Ni Vacancy Bible School. Twayikoraga ibyumweru 2 muri vacances. Abana bato ba primaire bakigishwa n'aba secondaire bari muri ako gace twari dutuyemo. Rero twakuriye muri environnement yo gusenga. Tuzi ko icyaha ari kibi ariko bikananira nyine tukarangira mwigezera we. Bya byaha by'abana, gutukana, kubesha, ariko tukabikora. Ariko twagera ku rusengero ngaca mu byibuka twihana buri munsi. That's good. Twihana buri munsi, twapfukama buri munsi kuko twakoze icyaha. Twabeshe mama twiby'isukari, utuntu nk'utwo ngutwo. Ariko twari tuzi ko hari Imana ihana, hari Imana ibona ibera hose icyarimwe. Yatubonye ko twakoze icyaha. Bavuga ati ntimwakoze ibyaha, bakatusomera umurongo wo muri Bibiliya tugahita tujya kwihana. Dukorera muri ubwo buzima nyine bwo gusenga. Ariko navuga ko kwari ugusenga nyine tuzi ngo icyaha, gusenga, gupfukama, kubabarira, utazi ibindi bikurikiraho. Ikindi kintu nibuka mu buto nuko abapasiteri bacu barangiza kuva kuri ku cyumweru kuwa Mungu barangirizaga mu kabari. Abapasiteri ntibishoboka. Ako kantu rero katumye tubigira ibisanzwe. Twabigize ibisanzwe. Ukajya gusenga, ukaririmba kuko kuva muri Sunday school nisanze ndirimba. Hanyuma ngeze mu myaka nk'8 mva mu y'abana njya mu y'abakuze kuko narumva
nshaka kuririmba kurenza uko abana baririmba kandi mwari mumaze no kwigirwa haruguru gato ndasaba banshira muri chorale y'abakuze naravugije n'akagoma ku myaka nk'icumi niho ngira ngo nasabye ngo ntangire kuririmba deuxième voix alto kuva ubwo ntangura kuririmba alto kugeza n'uyu munsi donc nakuriye mu buzima bwo kuririmba kujya gusenga gutyo gutyo. Wow, mama Jeannette tumva cyamaze kuryoha. So mama Jeannette mwatubariye mwakuriye mu muryango w'abakristu abavyeyi banyu babatoza gusenga kandi n'ijambo ry'Imana riko ritubwira riratubwira ngo mutoza abana banyu indero nziza ngo bakiri bato ngo bazoyenda basaza batarayivamo. Ndumva abavyeyi banga bari bararitahuye n'ukuri. None ga mama Jeannette mukiri ngaho donc mumaze kurumva mwakuriye muri uwo muryango nyine ukijijwe ariko duha twumva ko ivyo ntibiba bihagije kandi niko biri kubera agakiza k'abavyeyi birondereye bakagatoreza mu iyo ndero y'abana ariko hari ahantu umwana agera nk'uko mwatubwiye hari aho mwageze mwumva ko mukuriye kwa avansa gato mukaja muri chorale y'abakuze. Mbega uretse agakiza abavyeyi babarondereye mwebwe hari ikintu hari inyota hari kuntu mwumvise nyene mukurikira Imana yanyu apani y'abavyeyi canke y'aba pastori batabamiye ivyamwa vyiza kuko uyu munsi kuba mugihagaze nuko hari ico mwatahuyemwo mutaravye abatabamiye ivyamwa vyiza. Yego urakoze ku kibazo cyiza. Nukuri kwabaye urugendo rudasanzwe cyangwa se rutoroshe kubera ko ubyo nakubwiraga byari igihe tukiga muri primaire utaragera muri âge ya adolescence aho wihitiramwo ukijyana n'ababyeyi ucumva ababyeyi ibintu nk'ibyo. Rero nyuma ndibuka ko nibagiye kukubwira ko navukiye mu Burundi ariko ntari umurundi kazi. Navukiye mu Burundi ibyo byabareye mu Burundi muri primaire donc twabaga Igitega. Primaire ndayirangije nagiye muri secondaire muri interna. Nagize amahirwe muri interna twari kumwe na mukuru wanje kuri ENF. Wow. Hanyuma nkuko wabivuze yari nibaza ko twakuriye mu idini ihinduka culture aho hantu uhatewe cyane. Twakuriye mu idini ihinduka culture ihinduka ngira ngo ubuzima busanzwe ubibona nk'ibisanzwe. Rero ndashiftinze ngiye muri interna y'abakatolike kuko twari mu bamasera. Duhuye turaba teenagers bavuye mu mihingo yari itandukanye. Mu by'ukuri nasengeraga hano mu baporoso uyu munsi ejo ngasengera mu bakatolike bitewe na influence mfite. Hari igihe numva nkumbuye za ndirimbo zacu zo muri kantike aha twari dufite ishuri twasengeragamo bari baraduhaye bari baragize neza baraduhaye aho dusengera ariko bikaboring kubera ko si ibintu biri muri wowe. Sinzi niba wumva iby'abakatolike iby'abaporoti ndiho ndavuga ko iby'abaporoti byaboringaga. Najyagayo kubera ko nitwa ko ndi umuporoso ariko nikumbure za ndirimbo twaririmbaga turirimba muri eglise wacu ariko none pardon gatoyi aho hantu muhasigurira abanywanyi bacu. Donc mwari mwakuriye mu idini ry'abaporoti aribo baporoso niko muhita abaporoti. Abaporoti donc nivyo byaboringa canke nakubwiye ngo subi inyuma twari kuri ENF. Habaga hari aho baduteganirije abakizwa aho abakizwa basengeraga. Habaga hari abakizwa basengane donc hari abakizwa n'abaporoso
baravangaga abapentekote abametodiste abangirikane kubera ko ariko ryari bose ishure n'abaporoso. ry'abakatolike babaha ahantu hamwe babaha opportunité yo kuba mwasenga kwanyu rero mwaravangaga yego rero ko kuvanga ntacyo byari bintwaye ariko nanone ntacyo byafashe navugaga ko byaboringaga somehow kuko ntibyari shosho nk'uko muri katolike byari shosho urabyumva muri katolike harimo ba bagenzi bawe mwigana kandi bikaba biri free mwavamo mugahita ntacyo mubuzwa n'ababikira babo bari cool ndibutsa ababikira babo bari cool mukavamo nyine babaramutsa babahobera bababwira utuntu twiza ariko hariya mu baporosi hakaba hari bifashe ibintu byo gusenga biri ku murongo ni boring mbese kuri age yanjye numvaga ko bi boring rero nkabivangavanga sinibagirwa yuko ndi umuporoso ariko narabivanga bitewe nyine n'amarangamutima nazindukanye uwo munsi bivuga ngo nta gakiza k'imbere kari kahari kwari kujya muri gusenga ariko nta gakiza k'imbere kari gahari ariko kwa kuntu nyine natojwe nkakomeza nibuka yuko abaporoso b'iwacu bahari kandi bikenewe rero nyuma twaje kuva mu gihugu cy'u Burundi nyuma muri 1994 tujya mu Rwanda aho rero niho hari hatangiye adolescence hanyuma rero navuga ko nyine ubwo buzima navuga ngo bwa culture cyangwa bw'idini bwarakomeje turagera mu Rwanda turakomeza turasengera mu Methodiste ariko umubyeyi wanjye papa we yasengeraga mu Methodiste kuko aho twabaga hari aba Methodiste gusa ariko yari mu Anglican tugeze mu Rwanda atangira gusengera mu Anglican so bitangira no kubura udubi kuko rimwe twasengeraga mu Methodiste ikindi gihe tukasengera mama we yigumira mu Methodiste kuko we yakuriye mu Methodiste so rimwe tukajya gusenga ikindi gihe ntitujye gusenga ariko cyane tugira influence y'ubusore sinzi ya jeunesse jewe personnellement urabizi ko sinzi niba warumvise kuri NF bakreaga ikintu ca ambiance cyane imiziki samedi twaratamba sinari mbibujijwe kuko sinari mfise ikimbuza mu mutima wanje twaritambiraga vraiment akaziki gatomoye hanyuma rero tugeze mu Rwanda adolescence itujanaho nyene injanaho gufatirana Ewana umuziki uraryoha umuziki uraryoha n'ubu ndacyawukunda ariko naraswitchinze I know rero niho hatangiye kumva ko ivyisi biryoshe ndetse no gusenga ntangira kumva ko nibisanzwe ndonse umwanya nshobora kugenda nkashimisha ababyeyi bitangira ibintu byo gushimisha ababyeyi atari ibyo gushimisha wewe Imana cyangwa Imana bibaho ubusore buradutwara burantwara ubwo iyo mvuze twarigiye twaba dufatanyije n'abatuvukana n'abagenzi ariko mbiciyeho bigufi iyo ambiance yarakomeje kujya mu kabare n'abagenzi yego sinabaye ngo ndanywa inzoga cyangwa ibiki ariko byararyoha kujyana n'abagenzi mu kabare ikigare gutera amastori no kujya muri boîte twarajya muri boîte naragiye muri boîte umuziki ukawukubita wanatorotse muhira hanyuma ndibuka rimwe twaragiye tutasabye uruhusha
haje na mukuru wanje hanyuma twaza hahandi mu gitondo umukozi afunguye inzu ugahita winyabya mu nzu. Icyo gihe rero twaje bukeye duhita twambara ibitenge duhita dufata umukubuzo turakubura. Ako kanya papa arabyuka abakobwa bavyutse aja koga aravuga ati uyu munsi turajya gusenga. Ego mutigeze mukiri ku musaya yo tutajyanye turagenda. Abangilikani bazi ukuntu bameze nk'abakatolike barasinzirizaho gato gato. Icyo gihe sinzi iby'ubu ngira ngo bashobora kuba baremeriye gatoya ariko turagenda. Yo twarakubise icyitwa dodo. urabesha Yo uhunyiza ariko papa yicaye inyuma ukavuga utaramara arambonye ko nasinze ariko nyine kubera bisa n'ibiboringa ngira ngo yari wumva ko byaborinze nyine nta na kimwe yigeze avumbura. Ndashima Imana yaturindiye ariko urumva ko bitari byoroshye nta sanse y'ubuzima yari ihari. donc ntiyigeze amenya ko abana bataraye mu nzu. Oya ntabyo yamenye. aho hantu hari icigwa gikomeye. Urumva? Ndasabye ugende ubwiye abanywanyi bawe wari ubizi abavyeyi bariko baradukurikirana aho nyene niki umuntu yokora kugira ngo uretse gusengaho nico kintu ca mbere ndibaza ariko na surveillance. Imagine wibaza ko umwana yaraye mu nzu mukajana atigeze ahunyiza kugira yaraye ku shift. Yari shift kabisa wabimenye neza. Aho icyo kintu rero sinzi wenda navuga ko generation yacu n'iyubu biratandukanye n'uburyo abavyeyi batureragamo nubwo abavyeyi bareramo abana ubu buratandukanye cyane cyane no muri iki gihugu wenda kuko nebaza ko warubizi irebwa na benshi ariko abenshi nabo muri iki gihugu cyangwa mu bihugu by'uburayi. Ariko kera kubera ko abavyeyi bari barashizeho gahunda kandi bari bazi ko abana baba respecta. Natwe twagendera muri uwo murongo wo kubaha abavyeyi ariko batazi icihisha inyuma. Ikindi naco abavyeyi ba kera sinzi jewe ntabwo bicara bakubwira ngo ABCD. Barashobora kubivugira muri rusange muri rusange. Papa wanje yego yari yarize ariko umuco wari mwinshi kurusha kuvuga ibintu biri intellectuel cyangwa iki. Akavuga ati ibi ni bibi muri rusange ariko kuvuga abana tukaba nka hypocrite kuntu turarespecta ababyeyi ariko behind the scene hari byinshi kubarusha. Donc ntimwaye barusha ariko ko batayibabwiye nabo bumva barimwe mu byinshi. Ntibigeze bakuganiriza ngo boîte nimbi kugendana n'ikigare gutya. Barabivuga muri rusange. Yego baraguhindero barakubwira kuyerera nibibi ariko ntibakubwira ikizovayo ni giki. Bakomeza bifasha ukuntu mama wacu yari ntore cyane akakurera nyene mu buryo spirituel yego tugasenga ariko mu buryo bw'ikirundi gurupfasoni kwifata ntapfa kuvuga ibintu byose nk'uko mugaragaro kandi natwe abana tukabereka ko nyene tubumvira. Ariko abubu nshobora kubwira nuko abubu barafite freedom yo kuvuga kandi natwe turamaze gutahura mo gakeya. N'umuvyeyi yoba ataratahura nyumva ni byiza kuganiriza umwana ukamuganiriza biriya nyene uzi hanze kuko birabatwara nibyo bikurura cyane. Reka satani ari ukuntu abakuruza utuntu duto dore ko hadutse n'amasosho media n'ibiki biriya bintu birakurura cyane. Rero abavyeyi bubu ndabahanurira cyane kwegera abana cyane kuko abana burya baradusoma mu mutwe. Baramenya ko waryamye, baramenya n'igihe uvyukira, baramenya ko usamaye, baramenya udukoryo twose baratumenya.
none se bibaza ko twaba twasangiye saa sita twasangiye saa tatu z'ijoro kwanza akaba azi ngo muri kumwe akaba azi ko turi kumwe ariko hari abantu hariya bagutegereje muza kujyana ku muhanda ukaza urajya hanze bibaza ngo ugiye mu gikoni kumva ugiye kuvugana n'abantu bagutegereje ku muhanda kandi ngira ama WhatsApp ntiyari bwagwire nta na telefone erega twe turabakera nta n'amatelefone yari ahari urumva icyo gihe ni muri secondaire urumva tugacaho hari haraje n'ikintu cyo kuvuga ngo abakobwa ntibishura kuwa gatanu ntibishura muri boîte twebwe ntabwo twagenda free ukaba uzi isaha uza kugenderaho hari amasaha yaba ahari kugera nka saa tatu mukaba mwinjiye kugira ngo ntimwishure ako satani ngira bazane neza sawa benshi abavyeyi ntibari babizi kubera iki ntibabigiyemo ntibumvaga ko n'abana babo bazabijyamo bari bazi ko babigishije yandero kujya mu rusengero ariko ntibari bazi neza ko bahindutse n'icyo kintu ni ikintu gikomeye dushobora kuzana n'abana ku rusengero tukumva ko birangiye ariko umwana atarahinduka by'ukuri ngo ahure na Yesu personnellement icyo kintu nicyo kwitondera ese twebwe abana bacu tubereka dushobora kuba tubereka imbuto nziza ariko bikaba rutine ntihabe impinduka muri we nicyo kintu tugomba kumva kuko no kumubwira ngo hariya ni bibi yego ni bibi hakeneye mwuka wera aza kubimwumvisha kandi atarakira ako gakiza atarakira uwo mwuka wera si twe duhindura twebwe turabereka inzira ariko uwuhindura ni umwe ku mama Jeannette ni ukuri ntibyoroshye ntibisanzwe yego nyuma yaho mushyitse mu Rwanda rero muja gutahura gute ya adolescence yabakoze ko yes mwagiye kurokoka gute kugira mwisange umunsi muri abakozi b'Imana twaje n'ubundi umuntu agatima karakomeza kagakubita ugasubirayo rero twarajyagayo rimwe tukajyayo ikindi gihe ntitugiyeyo gutyo ariko ndibuka rimwe ahantu nagiye kumva ko ngomba gufata icyemezo natangiye kujya mu makonseri y'abavuza indirimbo y'abaririmbyi bavuga ba gospel kuko icyo gihe hari hatangiye kuza abaririmbyi baririmba neza louange na adoration bitandukanye na bya bindi twakuriyemo chorale n'indirimbo zo mu gitabo hari n'ukuntu ubu tusigaye turirimba indirimbo zo mu gitabo harimo za piano na zaki kumva biraryoshe ariko kiriya gihe waziririmba nta hari akagoma n'abaririmba amajwi wumvaga ntiziryoshe uretse ko twakuriye kuri icyo gitabo ku buryo ngira ngo 80% y'igitabo cy'indirimbo zo mu gitabo z'ikirundi ndazigira amavuta ibyo kera ntuba urabimenya amavuta noneho nyuma haza kuza amakonseri ya Apollinaire Apotre Apollinaire Imana imuhe umugisha cyane kuko ari mu bantu batumye mfata icyemezo ukuntu nafashe icyemezo urumva twarajya muri ayo makonseri ndibuka ko mukuru wanje Kameme yaje guhinduka arakizwa we bifatika twebwe tutarinjiramo cyane we abijyamo cyane rimwe na rimwe tukamuherekeza rimwe na rimwe tukabivamo gutyo ariko icyo gihe ba Apollinaire baraje bakora concert tugiyeyo bo n'abajeune birabaho bw'abundi what nari naramenyereye abasaza icyo gihe hari haraje navuga ngo abanyamurenge nabo bashaje bazana ibindi bintu byabo ubona ntibiza neza yari iriya album ye ya mbere cyangwa ya kabiri ya Apollinaire bona
abasore bambaye jeans udu t-shirts bamwe barambaye bya bisarubete by'ama jeans bafunguye hamwe ndavuga none cyaje kunkoraho bose barapfukama barasenga bose bararira bose bajyama hasi ndavuga what hari abantu batanga n'amatemonyage harimo abagiye batanga amatemonyage ko bahindutse uko babayeho niki ariko indirimbo imwe niyo yaje kunkuramwo iriya ya mvicatumye mpinduka iriya niba yarisize amavuta ngana gute sinzi shano biracameze neza irankoraho kubitana nabo basore nabonye ndavuga abasore ntibajya muri boîte ifoke mfata icyemezo hanyuma numva ngira ngo Imana kubera ko yari yaranshize mu ngira n'uwo mutima wo kuririmba icyari kunyattractinga n'ubundi cyari kuririmba n'abajene sanga ibyo ndimwo ntacyo bimaze hari abajene bashima Imana hari abajene bameze neza kandi bari mu bintu bakuruta ubutwari byose nuko ndahinduka mfata icyemezo uwo munsi ariko ntibyahagarariye aho ariko navuga ngo yuko niba ari uko nafatiye icyemezo muri concert itafite umupasiteur ahita nkurikirana cyangwa ibiki ya base y'agakiza ntabwo yashigikiwe navuga ko yabaye barrière ni nacyo nabwira n'abantu cyangwa abakozi b'Imana batwumva iyo umuntu akijijwe niwo munsi wo kumukurikirana cyane kuko gukizwa ni kimwe kubigumamo n'ikindi kandi kubigumamo ugomba gufashwa noneho icyo gihe haje ama eglise menshi tukihitiramo iyo tujyamo cyangwa iyo tutajyamo icyo gihe nafashe eglise imwe ndayijyamo rero kubera ako kantu ko nari umunyedini nta kintu cyo muri eglise ntazi ndazi kuririmba winjiye muri eglise babona ukijijwe kuva kera urumva ako kantu kandi nako kantu nshaka kukavugaho hari igihe winjira mu rusengero pasteur akabona ibintu byose urabizi umushumba wa eglise ingabire zose urazifite urazi gusenga akabona uriya muntu n'umukizwa kweri ako kanya ukahita winjira mu mirimo ako kanya ariko niyihe relation ufitanye n'Imana ese warahindutse by'ukuri cyangwa uracyari umunyedini icyo ni ikintu gikomeye cyane abapasteur cyangwa abashumba b'ama eglise bagombye gufata cyane icyambere bakigisha abamaze kwakira agakiza ntumubone ngo Imana iramwishimiye yega abamarayika bishimye mu ijuru ariko ejo kubera ko atafise base atigishijwe ibintu by'urufatiro isi iracyamushaka iramukurura ugasanga rero ari hano na hano ntahagaze neza ikindi nacyo ukaba nyine waratangira muri eglise wagera ahantu ukajya mu mirimo ariko by'ukuri nta relation personnelle n'Imana ufite nta gakiza wigeze wakira rero icyo kintu cyarambayeho ubwo nyine twaragiye namaze gufata icyemezo ko ngomba gusenga ngomba guhindura ingendo nge gato ndabaciremwe Madame Jeannette hari ahantu mutubwiye ngo umuntu ashobora kuza mu ishengero ngo afite ingabire nyinshi ngo zitandukanye ngo abapasiteri nyine bakabona arakeneye kuja mu mirimo ngo hari ikintu bakeneye gukora kugira ngo bamenye neza ko hafitaniye relation n'Imana mutubwira gato imbega bo bigenza gute ni gute bo detect umuntu bakamenya ko akijijwe kuko hajya agakiza ni wewe n'Imana niko bimeze numva umengo mwotubwira ingene abapastori abari bakoze Imana ko twumviza ko turabwa n'abantu benshi usanga gifashije icyo novuga aho ngaho uganira n'umuntu agishika agusabye kuja mu mirimo ukibona ko yamaze gushinga imizi muri iyo church yawe kuko habaho intambuko yo kuvuga ngo mbaye umumambure wa eglise
muramwakira nk'umumambure yego ni byiza mukamwishimira ariko mbere y'uko yavuga ngo ndagiye mu mirimo iyo ari yo yose n'iyo yaba atari imirimo hari n'igihe yaza atajya mu mirimo ariko ugomba kumenya intama zawe ziriho zirajya mu ijuru. Hari abantu benda bafite n'ama-eglise ama-mega church ariko bafite uko babigenza, baba bafite ama-structure aho bahurira mu miryango aho bagira iki, ariko nk'abantu bagifite ama-church matoya umushumba cyangwa abakuru b'itorero bashobora kubikora bakakwakira nk'umumambura ariko bakakuganiriza bakakubaza erega no mu kazi barakubaza ngo wakoze hehe na hehe. Experience. Iyo ubeshe biraboneka. Iyo ubeshe biraboneka. Rero natwe twaravutse mu nda ya mama na papa ariko no mu gakiza turavuka. Tuvuka kabiri burya. Ibyo waba warabeshe ujya hari ibyo ubeshe ariko uvuka rimwe. Uvuka rimwe mu gakiza. Iryo rimwe igihe wahinduye nkuko nakubwiraga ngo umunsi umwe nabonye baririmba ndafata icyemezo. Ndakizi kandi ndakibuka kandi hari igihe kenshi nagiye kuvuga ngo nihana icyaha ntanazi n'icyo ari cyo, ariko umunsi umwe ndavuga kumbe bya bindi ndimo hariya n'amafuti biriya bintu ntaho bizangeza. Uyu munsi ndafashe icyemezo cyo guhindukira wese. Rero kuganiriza abantu baje bagana eglise yawe ukumva yuko ari abantu bariko baraja mu ijuru ni ikintu cy'ingenzi. Rero cyane cyane ushaka kuvuga ngo agiye mu murimo we ugomba kumubaza cyane background yiwe, wakijijwe gute, uko byagenze. Ntibibujijwe nuko wanamubaza reference, wakoze imirimo hehe. Niba ubona ushobora no kugira urujijo ukavuga uti nshobora kuvugana na pastor wawe. Niba wumva ko umwuka wawe atahamanya n'ibyo ari kuvuga, ni byiza cyane gukorana n'umuntu uzi kandi wumva ko musangiye ukwizera muriho murajya muri Bibiliya iravuga ngo ese babiri barajyana bataraganye. Rero hari igihe tujyana tutaraganye naho usanga hari rimwe na rimwe havuka utubazo kubera ko imyizerere si imwe, uko mu byumba mu buryo bw'umwuka cyangwa mu buryo bw'imyizerere ntabwo ari bo. Hamara turafata icyemezo mu Rwanda. Ndafata icyemezo nari ndiho ndangiza ngira ngo secondaire. Hanyuma nkuko nakubwiye ngo base nicyo nakubwiraga ngo nagiye muri church baranyakira, njya mu mirimo, njya muri chorale. Ntabwo nkivuga worship team, nasanze abantu bose ari worshipers. Njya mu baririmbyi ariko bakora ziriya ndirimbo z'ama-chorus. Ndakora imirimo ariko ndi umwana, ariko sinigeze mbona nagendeye mu bandi nyine tukajya muri church tugasenga nyine nk'abantu bari mature mu gakiza kandi tari mature kuko ibyo wize byose byari nka histoire. Iyo utarahura n'Imana ibyo wize byose biba ari histoire. Kiba n'ikindi journal usoma histoire nk'uko aba bana biga histoire ya Amerika niko biba bimeze, kuko nta impact ubuzima bwawe, nta gihindura ubuzima bwawe. Kugendana na Yesu ni uguhinduka. Rero bibaho nyuma urumva turakorera Imana byitwa tukijijwe. Ngeze kujya muri universite, naje kujya muri universite yo mu Burundi Ngozi rero harimo akantu k'aka independence ukuntu. Donc usubiye muri ya liberté noneho itagira ababyeyi kandi iri mature ariko ngenda afite intego. Nzakorera Imana, nzajya muri groupe biblique universitaire kuko nari mbizi ko zihaba. Nyine nzakorera Imana. Ndagerayo nshaka eglise, hari eglise vivante Ngozi.
nyuma GBU iratangira nijyamo ariko Ingozi ntabwo twabaga nko muri internet twari yishyurira amazu tubamo rero nabanaga n'abakobwa bane mu rupangu harimo abandi banyeshuri nyine wasanga barubatse amazu abanyeshuri bakodeshamo abo twabanaga bose ntibari bakijijwe ariko mfite inyota yo gukorera Imana ibintu bibiri birankurura aho nyene bibiri bikankurura kandi abo twabanye bose bari inshuti ntabwo ari abantu twahuriye hariya gutyo ku buryo ngo mutangira kumenyerana bavanye i Kigali yego bose twari twabanye mu Rwanda umwe twari twariganye muri secondaire undi ari inshuti y'umuryango babiri bari inshuti yo mu muryango ntabwo byari byoroshye urumva ko n'ubundi ndacyari muto muri GBU bazi ko ndi umunyamwuka w'igitangaza ariko mu by'ukuri nta fondasiyo nubakiyeho ni mu Kigali ndakunda Imana ndagira ikime ariko nivyo hanze urabishaka nivyo hanze biracyankurura rimwe nkajya twaterana samedi muri GBU ariko byagera ninjoro aba bakobwa bakambwira ati turaryama uyu munsi hatoya ntitujyamo rimwe nkababwira nkoya uyu munsi ngenda ariko burya iyo utaramaramaza ugira n'isoni zo kuvuga uwo uriwe utaramenya identite yawe muri Kristo bakaba babizi ko nkunda gusenga yego nabo barakunda gusenga muri Katolika ariko bakumva ko ari kimwe kuri jyewe nkumva ko biriya bintu narabyamaganye si ibyanjye ariko simfite ikintu nshingiraho iyo identite sindagira ya révélation kuvuga ngo ubu nduw'Imana naratandukanye n'icandi cyaremwe gisha noneho nshire n'amanga burya iyo wahindutse bwose ntubuga ifite isoni rimwe tukajyana ikindi gihe nkagira uko mbibeshabesha ubwo kandi nari muri chorale ya GBU iririmba muri Église Vivante nanega madame rindira gatsinda baciremo kandi aho mwari mukiri mwagiye mu mirimo muri mu Rwanda mwarabatijwe sinari bwabatizwe mperuka y'amazi yo muri Methodiste yo ku Gahanga niho rero wavuze ko abantu bakwiye gukurikiranwa umuntu akamenyekana ko yabatijwe yafashe icyemezo yikuriye mu mutima apana kuba yarakuriye urakoze cyane bandanye mushitsi Ngozi rero urumva nta kintu mwari kuri byarumvikana amazi yo ku Gahanga ngira ngo mfite imyaka 11 hanyuma bisigura ko ariyo mpamvu nta identite yari bwababe ko nta mpinduka radicale yari bwabe muri jewe ukumva ko ufite inyota y'Imana ariko n'inyota y'isi ikaba ikigukurura kubera ko kantu kabuzemo nuko rimwe nkagenda ikindi gihe singende ndibuka umunsi umwe nagiye muri boîte twajyanye ariko nzi ko Pastor Edmond Kivuye ari buze urazi ukuntu yaduze twese twaba tuvuga yaje ndavuga nubwo ngiye muri boîte nzajya kumwumva urumva nakurugwa n'ibyo bintu byose bien sûr nashobora no ku mentioninga akantu ko umaze kumenya identite yawe buriya ni Kigali kirahinduka abo mugendana barahinduka iyo nza kuba narahindutse muri identite yanjye abo bantu sinari kuba ari bo ngira inshuti nari kuba mfite izindi nshuti nkura muri twumva ibintu kumwe ariko niba arizo nagumanaga nazo nuko arizo zankururaga cyane kurusha ndibuka ko nagiye mu rusengero kubera ko Edmond Kivuye yaje ariko nataje nkasanga saa 10
ugenda usinzira ariko akajambo yavuze n'ubu ndacyakibuka bigera kugira ngo mbihineho gato naje guhinduka neza bigenze guterera yego n'ubundi nahindukiye Ngozi hari ijambo rijya rivuga ngo aho byakunaniriye niho bizokundira ndibuka ko muri GBU baranshakishije bakajya bambwira reka kuvanga nkumva ko bavuye babimenya abarongozi bawe none se Ngozi urazi ukuntu kangana n'icyumba kimwe nta kuntu batabimenya byari hari ahantu hatoya bari babizi ariko ahubwo ntangira kubaha ekaha kuko byo byankuruye cyane kurusha uko iby'Imana biri kunkurura hanyuma hari mwene data ndamukunda cyane Dirk Kagesye yaje kwiga Ngozi asa n'uwuzanye impinduka mu gusenga abizana ariko nyine mu buryo bw'ikijene abo babanaga urazi ko ari umuririmbyi afite gitare yiwe atangira kuririmba akabasomera nk'akaverse biblique kamwe yabanaga n'abantu badakijijwe ngira ngo hafi ya bose aba influence gahoro niho ubonera rero umuntu wahindutse rwose we ntiyigeze atwagwa n'ibyisi we ahubwo yarabakuruye gahoro gahoro akabumvisha indirimbo aririmba neza bakamwegera bakaririmba akababwira akaverse biblique bakajya kuryama nyuma twaje kumenyana nanjye nkajya njyayo kuko yanyota ndayifite surtout ko nkunda no kuririmba mbonye n'uvuza gitara nkakunda kuba aho ari nawe yumva ko mfite tushe yo kuririmba akajya ampamagara nyuma aho babanaga ari abahungu n'abakobwa benshi nkazajya njyayo nyuma nza kujya ntumira n'abandi tubana ariko sindahinduka rimwe tukajya kwa Badirike ikindi tukavanga hanyuma na Dirk yaradukundaga yaraza akatubwira akaverse biblique akigendera nibaza ko yateye imbuto nini ahari ahantu nyuma rero umuriro waje kwaka Dirk yaranagiye yasize ateye imbuto nziza nyuma aho hantu nyine yabaga haba icyumba cy'amasengesho na ya groupe biblique ikageza kubwirizaho ariko muri babandi nyine babanaga na Badirike benshi batarahinduka nubwo nanjye ntarahinduka wese nyuma rero haza navuga ngo ububyutse abantu barakizwa jewe ndakijijwe urumva je sindi mu bakizwa uzi ko umeze bo kabisa tayari nyuma rero haza kuza kubatizwa muri Mwuka Wera abantu abo bakijijwe uyu munsi bagahita babatizwa muri Mwuka Wera ndavuga ibi bintu nibiki ndabaye umuroreretse ndarabaye umurore nuko byagenze nyuma rero nza kugira iyo nyota yo kubatizwa muri Mwuka Wera utarabatizwa mu mazi menshi yego wow ariko biba igihe kirekire icyo gihe hatangiye no kuza abakozi b'Imana bakomeye ndibuka umukozi w'Imana Christine Ndikumana yarazaga Ngozi niwe umuntu wa mbere wambwiye kubatizwa ndavuga ibyo kubatizwa sinavyo bishe gute ariko nyine iyo vague iyo wind yo muri Mwuka Wera yatangiye abantu bari guhinduka babandi narinzi wati zirahagarara iyo abantu batangira gusenga ubona babaye committed ba joining group biblique numva naranabwiriza by the way nkabwiriza muri iyo cellule de prière gutyo nyuma
umukozi w'Imana Kristo Kumana akomeza ambwira ngo ariko uzabatizwe ariko uzabatizwe kumva ntiwumva ikintu cyo kinje kubatizwa mengo warabihejeje kera nyuma sinzi ukuntu yaje kubimbwira arambwira ati no numva afashe icyemezo mu mutima wanjye mpita mpamagara pasiteri wanjye wo mu Rwanda ndamubwira hari hegereje kuba Christmas ndamubwira kuri Noel muzabatiza nshobora kuzabatizwa utariga sinigeze niga Imana igira neza ni y'ubuntu amen ati yego nta kibazo uzazi naje nk'uyu munsi mbatizwa ejo ariko mbere yo kubatizwa baratubwira abo mubaye mubaye ibyaremwe bisha ufanywe na Kristo muzukanye nawe Kristo uzukanye nawe kandi muhindura ingendo mubaba Kristo bukuri ibintu nk'ibyo suko ntarinze amajambo ahubwo sinari izo steps sinari bwazikorera ndabatizwa subirayo ku ishuri muri icyo gihe rero abantu bakomeza buzuzwa ariko niba ari uko nari narabimenyereye mbona abantu bavuga mu ndimi bagira ibiki ngira ngo jewe sinabyizeraga cyane kuko Mwuka Wera agenderera uwamwizeye rero ngira ngo muri 2004 gutyo cyangwa 2005 hari mu kwa gatanu irongera umuntu arigisha muri ya cellule de prière abantu bose bagwa hasi baravugishwa baragira ibiki kandi uwo munsi nayo nayoboye kuririmba ariko jewe ntibyankoraho ushaka kwibaza ingene Imana ishaka gukoresha umuntu ku bandi nawe umutima ukomanaje narangiza kuririmba akavuga uririmba neza ibiki ndirimba neza ariko hari kitarakoreka aho hantu hatewe kandi ku bantu barongoye abandi mu makoraje mu burongozi butandukanye umuntu agafasha abandi ariko wewe hari ahantu ataragera ariko iryo joro numva nanjye ngize iyo nyota ngira iyo nyota Umwuka Wera ugomba kungenderera ngendera mbatiza sha n'amaterano yaratinze kubera nyine iyo Mwuka Wera yikoreye biratinda dutaha nka 5 z'ijoro ubundi twarangizaga 3:02 n'igice ntashe numva ngenda mbabaye kubera ikabandi batijwe vraiment muri Mwuka Wera je sinabatijwe bavuze mu ndimi sha ako kanya bagahita bahanura nababonye bakizwa ndaho bo bazi ko ndi gihangange iryo joro riko nyine ewana ntaha o twatahanye we yari yujujwe yanahanuye umushuti wanjye turatahana tujya mu nzu turaryama nawe kubera ukuntu twakundanaga ahubwo ati nturara utavuze mu ndimi we abikoresha rero imbaraga ahubwo ati nturara utavuze mu ndimi aramfata aransengera sha kubuntu bw'Imana ndabatizwa muri Mwuka Wera iryo joro ndakubwiye ngo twaraye tuvuga kugeza mu gitondo ntitwigeze turyama tuvyuka nako twaryamye nk'isaha imwe tuvyuka tunashonje tumeze nabi batizwa muri Mwuka Wera gutyo uti rero byaje kugaragara ko wahindutse gute no kuri Mwuka Wera arakabyara Mwuka Wera ndamugukundishije ndamukunda nanje Mwuka Wera arahindura ibintu sinzi ukuntu abihindura inyota sinzi igihe yagendeye yo gukunda iby'isi yaragiye gutya na babandi twabanaga bampamagara yandiryamira ndaryama pe umva uraronse izo nkomezi zo kubankira cyane kuko hari ikintu ingozi bavuga ngo esprit moto hari umuntu wari ufite aka pick up yashiragamo abanyeshuri nka 50 bakajyamo mutazi yo mugiye
mugiye nko mu Kayanza mu kabare mu Kirundo mu kabare gutyo bagusanga mu muhanda twagiye tugiye he ati injira urahamenya ugeze urumva ibyo byose bigenda bishira yari mwaka wa nyuma ngira ngo turangiza nyuma ngira ngo ariko narangirije amashuri yanjye nayarangirije ndi Bujumbura niho nandikiye igitabo niho natangiye ubwo nabihinyaho gato umwuka we yaratangira kunganiriza noneho icyabaye cyiza nuko hari amajambo nari mfite atangira kuyanyibutsa no kuyansobanurira sinabwize umwanya yego wo kurerwa n'abapasitori ariko mwuka yarankujije mwuka wera ni mwiza ntangira kugira inyota yo gusenga ntangira kugira inyota yo kwiyiriza ubusa ntangira kugira inyota yo gusoma ijambo ry'Imana mwuka wera ndamukunda kuko niwe wampinduye niwe mufasha niwe wampinduye kugera aho ngeze ubu ngubu. Ego Madame Jeannette kuri intaha yawe ntisanzwe kandi ndizera ko abanywanyi bawe wari ubizi ahantu ariko barafashwa cyane rwose. Hari akantu mwavuze ingene mwahezagira abandi donc abandi bagafashwa bakagwa no hasi ariko ukumva umutima wa ntuzi ibyo urimo. Niki uyu munsi nk'umuririmbyi kandi no muracara abaririmbyi bahagarara imbere y'abandi niki mwogira inama abaririmbyi bagenzi banyu abalider imbere yuko bahezagira abandi niki bo banza gukora kuko birababaje ko wobera ikirara abandi wari bamaze kubikiraro deje barakujabukiye ko bo bararonka gift zabo woguma usigarana umubabaro urumva niki wobwira abariko baradukurikirana. Nayo mpamvu uyu munsi dushobora umuntu wajya muri church ugasanga ibintu byose ni byiza ariko ntuhezagirwe ikiba cyabaye abariko baraguhezagira nabo ntaco bari gutanga ku munwa gusa ariko mu mutima ntaco bafite. Ico rero kiragatsindwa mu Mana ntabwo dukora buriya mu kazi gasanzwe ushobora gukorera umunyagihugu atari uko umukunze hari uko ushaka amafaranga cyangwa uri ku kazi cyangwa udakunze umukoresha wawe utanamukunze ariko banza ukunda umukoresha wawe buriya uri gusavinga nawe utisavinze ntabwo uba uri kuhesha icubahiro Imana. Ese wowe igiti ku giti cyawe urumva uri guhesha Imana icubahiro? Kora relation yawe n'Imana ibindi irabyimenyera. Yego numva nabagira inama dusenge cyane tugire iyo intimite n'Imana. Buriya hari n'igihe iyo utabanye n'Imana cyane ibintu biba mekanike ugasanga nyine uravuga ibintu par experience ariko mu by'ukuri bitavuye ku Mana. Rero ikintu cya mbere no kugira ubusabane n'Imana no kwitandukanya n'icyaha kuko iyo utafite ubusabane n'Imana biroroshye kugwa mu cyaha kuko turacyari ku isi guhemukira umuntu biroroshye hari utwaha twibaza ushobora kutajya gusambana ushobora kutajya kunywa inzoga mu kabare ariko hari icyakubuza ubusabane n'Imana. Utwo rero iyo utaba mu cyumba kugira igicaniro cyawe personnel gihora cyaka kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo duhore twaka ntituzabe nka baba za nkumi 15 barasigaye kubera amatabaza yabo ataka. Numva umuntu wese yakagombye kuba afite itabaza rihora ryaka kandi ryaka uri ku mavi uri kushaka Imana. Buri ibintu by'Imana ntibyizana urabirondera kuko n'ijambo ry'Imana niko rivuga ngo nkunda bankunda kandi abandondera umwete bazambona. Numva ari cyo novuga
wow madame murakoze cyane gose ariko turi ku musozo w'ikiganiro cacu hari ikindi kintu mwumva mutuganiriza abanywanyi bacu twaba twibagiye cyane bacofasha icyo numva navuga ijambo ufitiye cyane cyane abajene kuko nakubwiye ko intaya yanjye ihagaze ku bujene guhinduka kwanjye cyane cyane mu gihe cy'ubujene abasore abana n'ubundi wese yumva akivanga iby'isi n'iby'Imana muntu mu Mana hararyoshye jewe ndabivuga kubera ndabizi kandi nabikubwiye nta kintu nabonye kiryoshye nko kuba mu Mana ibyo byose byo kuvanga ntuburamenya Imana iyo ariyo nabahimiriza kumenya Imana guhindukira rwose gusaba Mwuka Wera akabasanga kuko iyo ukibivanga nyine Mwuka Wera nicyo kimenyetso cya mbere ukibivanga Mwuka Wera ntabwo barabana nawe rero nababwira ngo bihane rwose basabe Mwuka Wera agendane nabo kandi n'ukuri n'umufasha mwiza n'umufasha udahemuka kandi ngo niwe ahora dusengera ntabwo yagusengera utaraba uwiwe ugomba guhinduka ukaba uwiwe rwose ukamuyegurira kandi hanze harabishe je ubu nsigaye numva ziriya ndirimbo zo hanze nuko ziba zifite imidundo numva ari ibintu bimena amatwi mu nzu y'Imana hararyoshe hari umuziki hari byose hari ijambo hari ibiryo hari inshuti zidahemuka zitaryarya nukuri mu nzu y'Imana hararyoshe kandi mu by'Imana hararyoshe mu ijambo ry'Imana riraryoshe kandi nari nzi ko rira boring ariko nukuri ntiri boring hari n'igihe ndarisoma juste ntari no mu mwanya wo gusenga ariko nkumva amahistwari arimwe araryoshe hoze iyo usomye nka histoire ya Esther umva histoire yaryo iraryoshe iyo wumvise ngo Gideyoni Imana iramubwira ati wa munyambaraga kumva biraryoshe Daniel urebye ukuntu karagapeti karaho ngaho kakiyumvamo ubwo bugabo bwavuye kuri cya gicaniro yari yarubatse n'Imana yari yarahisemo yari yaramenye identite yiwe aravuga ati ndi confident uyu munsi uyu mugabo utuka izina ry'Imana turahura urumva rero ivyo byose ayo mahistwa araryoshe noneho rero iyo ufite Mwuka Wera akagenda gutahuza birushirizaho kandi n'ukuri kuba umujene usenga ntako bisa binezereza ababyeyi bakubyaye kandi bikanezereza Imana nkaba nabwira n'abatarakizwa bakira Umwami Yesu sinogenda ntakivuze kuko twese twaramwakiriye kandi twigeze tuba abahombe sinigeze mba umuhombe mu Mana n'ukuri yampaye kongera kubaho kera sinabagaho nababwiye ngo nahora nihisha ababyeyi nahora nifutse uruhu rw'intama ariko ndi hene ndibingira ariko bavuga urumva rero icyo kintu cyo guhora ukamufla utari wuburiwe ngwino mu Mana iraguha identite nziza kandi itabesha kandi idahemuka nukuri nabahimiriza kwakira Umwami Yesu abataramwakira kandi n'abakigenda biguru ntege nimutera intambwe Yesu araryoshe Jeannette imbere yuko turangiza hari akantu mwavuze ingene abagenzi banyu babakwega kandi bazi ko mwitwa ko mukijijwe kuko ntibari bazi deep muri mwebwe ariko bakabakwega wewe ukabura imbaraga zo kubabwira ko ukijijwe
ndashaka ko ico kintu niba twari ikintu kigoye abantu benshi uyu munsi nimba ari umukizwa aririmba ngaho kuri podium aririmba umuvugabutumwa azwi akaja nk'ahantu atari ishengero ryiwe canke hari abantu batamuzi ni iki womuhanura kugira ngo ya identite yiwe ayishira ahabona kuko iyo ugiye nko mw'ibarabara mugahura n'umupolisi ukamwereka ID yawe we arabiye ID nasura kugaruka kubaza ngo urinde kuko we yakubonye identite yawe yayibonye yamenye je nitwa Sandrine mbahanahana donc sindi umu stranger ni iki bifasha ku muntu yamenye Imana nihe protection aho hantu ni ikibazo kiza cyane ariko nanone ndagaruka kuri ya relation ufitanye n'Imana ese ubusabane bwawe n'Imana buhagaze bute niba ugitinya ijambo ry'Imana riri clear ngo nugira isoni zo kumpamiriza nanjye nzagira isoni zo kuguhamiriza imbere ya data niba ugifite isoni zo guhamya uwo uriwe haracyaragahaze kuvuga ngo hari n'ikindi kintu ushobora no kuvuga ko ukijijwe ariko ugahisha aho usengera kubera ko uhahisha uwo muryango usengeramo ntunezererewe hari akantu gahaze wagiyeyo kubera iki wagiyeyo kubera iki niba wumva utishimiye aho musengana urumva hatari akantu gahaze reka ngaruke kuri wa wundi rero atanavuze nuko akijijwe atanavuze n'icyo ari cyo kuko biroroshe guhita bagukandagira biroroshe guhita bakubwira icyo bashaka kandi kubera ko utavuze Satani ahita yongera uraza kongera kuvuga iki ko utari wakivuze mbere ugahita uceceka ati reka basi ndabikore reka nkwereke nko mu kazi umukoresha wawe ashobora gushaka gukoresha amakosa kubera ko azi kumeze nkawe ariko uvuze uti buriya ikintu kitugora ni ukuvuga ngo ejo nzirukanye nuba ukivuga ngo ejo bazahita banyirukana ni ukuvuga ngo nta cyizere ufitiye Imana ntuzi ko ari yibeshaho ntuzi ko nukiranuka muri bike izakugororera muri byinshi kuko niwe mu provider wacu kuko ni nako yavuze nunkiranukira muri bike uzagororerwa byinshi ugasanga aravuze ati basi bose yabimbwiye reka mbikore yo muntu wanjye ntabwo uramenya identite yawe uracajegajega kandi ubwo urahita ujya muri repetition nimugoroba ariko ngo boss yambwiye ngo falsify aya madata hari abandi bo kuyasfalsifya kubera iki wewe wumva ko ngo ni jewe yemera wowe niwe watangiye iyo company ni nta nubwo ari nawe uzayiheruka Yesu afite byose ubanza kumenya yuko kugira ngo utagwa no mu mosha mabi ijambo ry'Imana rirabivuga Yesu yarabwiye abigishwa ngo nimusenge kugira ngo mutagwa mu mosha iyo tudasenze nivyo bitubaho dushikame dusenge ntituzogwa mu mosha mabi tuzagira n'umutima wo gutestifying ico turico identite yacu hari gihe erega ngo hari gihe amatabaza yacu aba yazimye itabaza rirahari ariko nta rumuri rifite ntabwo tuzoshobora kumerukira abari mu mwiza rero ni ukuri twiyubare niba twarakurikiye Imana tuyikurikire koko kandi nanone niba utarayikurikira hitamo kandi ikindi niba wumva utarahitamo bikore jya hariya mu isi urakora niwumva Imana yongeye kuguhamagara ugaruka ariko kujya hagati na hagati ugakorera abantu witwa ngo uri gukorera Imana ntabwo ari byiza ahubwo ni wowe uriho urishiraho
urubanza ngo tuzabazwa byinshi kandi ngo abamenye byinshi nibo bazabazwa byinshi. Uwo muntu ari mu rusengero arabizi ariko ariho arishushanya n'ibyiza. N'ijambo ry'Imana rero bivuga neza ngo ntimukishushanye n'ab'iki gihe. Ntitukishushanye kubera ko twishushanya tuba abakristo buzuye bukuri. Yesu ari bugufi ntituzi igihe azazira ariko reka tuba abakristo bukuri bizeye ijambo ryiwe kandi bakurikira tube intama ziwe z'ukuri. Madame Jeannette murakoze cyane gose cyane, turabashimiye ku mpanuro nziza, ku ntahe nziza mwadusangije. Turarangije ikiganiro cacu ariko je nanje ndumva ako kantu muherejeko. Bakunzi ba Warubizi tuze turavuga identite zacu kuko ico kintu ukuntu ndavyumvise ni ikintu kidasanzwe. Ni ukuvuga ngo twaratewe ubwoba kenshi batubwira ngo urumva ngo ntugende urivuga ko uri umukizwa, ariko ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umukristo wese akwiye kuvuga aho ugeze. Nimba wipresenta kuri Jeannette, nimba ni presenta kuri Sandrine, ndakijijwe nkunda Yesu, muri ico gihe Satani bumubrotse kugira ngo uhangarira mugo. Bakunzi ba Warubizi ndazi ko mwafashijwe cyane gose cyane kabisa. Umuntu wese yoba afise ikibazo, afise akabazo kose kamatsiko, atwandikire kuri iyo numero iri hasi, irikica hasi. Nimba mushaka kumutumire wacu azogaruka, murumva ko afise ibintu byinshi byo kudusharinga, navyo mubitwandikire mubitubwire. Hama batari basharinga musharinge, mu commentinge, umva nukuri turabakunda cyane. Hama turashimiye behind the scene media team ya Liani Media, bagira amashusho meza nabo muze mu barondere, nabizigirwa. God bless you. Naho utaha Warubizi ko Yesu agira neza. Warubizi.